Pitanje broj 40, Fovizam. Fovizam je umetnička grupa osnovana 1905. u Parizu. Fovizam je bila prva umetnička revolucija u 20. veku. Ime se odnosilo na malu grupu istomišljenika slikara Anrija Matisa, Morisa Vlamnika i Andre Derena, koji su u 1905. godini izlagali u pariskom jesenjem salonu. Jedan novinski kritičar koristi izraz les fauves, što znači divlje zveri, za ove umetnike koje tada postaje ime cijele grupe. Glavno obeležje fovističke umetnosti je žestina boja i deformacija likova. Na slikama umetnika ove grupe je očigledna i namerna odsutnost zakona perspektive. To je uzrokovalo veliki skandal zbog kojeg su i dobili ime divlje zveri. Fovizam nije bila povezana umetnička grupa. Ti umetnici su samo jednom izlagali zajedno. Njihova umetnost će kasnije imati uticaj na nemački ekspresionizam. Fovisti nisu imali neku posebnu zaleđinu u vidu teorije, stoga fovizam nastaje i razvija se kao negacija i reakcija na impresionizam i naturalizam. Umetnost Paula Gauguina, Žorža Seurat i Vincenta van Gogha takođe igra značajnu ulogu. Od Van Gogha preuzimaju snagu kolorita, a od Gauguina plošnost kompozicije. Od Seurat racionalnost aranžmana kompozicije, a od Edvarda Munka snagu izražajnosti i ekspresije. Kao rezultat, dojam je upečatljiv kolorit. Preko upotrebe žarkih i čistih boja direktno iz tube, pojednostavljenje kompozicije i odricanje modelacije formi, kao i naglašavanje ličnog spontanog izraza. Dok je publika relativno malo znala o Cezannu i Van Goghu kao revolucionarima, nije mogla ignorisati prisustvo ove grupe mladih slikara, koji su u Parizu izazvali senzaciju svojim grupnim izložbama. Pamfletima i drugim oblicima samopromocije. Zapravo, fovisti su nastojali da deluju prema imenu koje su dobili. Međutim, u periodu od samo 7 godina oni su izgubili svoju prvobitnu snagu i smatrani su prilično smirenim u odnosu na nove pokrete koji su u međuvremenu nastajali. Fovizam je uglavnom emocionalni pokret koji teži da stigne do emocionalne suštine predmeta na način spoljašnjeg izgleda. Karakteristike njihovog izraza su dekorativnost, živost, žestina boja, spontanost, intuicija. Boja, beštavilo i sugestivna rafiniranost, koju srećemo u delima Anrija Matisa, zvanično vođe grupe, su pod uticajem perzijske i bliskoistočne umetnosti. Grupa kao celina bila je pod sličnim uticajima i često je tragala za uzorima u muzejima, gde su bili izloženi eksponati grupnog umetničkog izražavanja, starijih kao i umetnošću afričkih plemena, plemena Okeanije i američkih indijanaca. Izvor Matisove inspiracije bile su afričke maske i skulpture. Te lica njegovih figura odlikuju bezličnost i ukočenost maski iz tog
efekta bezličnosti izvire neka misterija ili pretnja, zasnovana na enigmatičnim kvalitetima stranog izraza. Uprkos jakim vibrantnim bojama koje obično koriste ekspresionisti, slikari Matisse, Utrilo, Deren i Modigliani često grade prijatne dekorativne strukture kojima nastavljaju dugu tradiciju klasične uzdržanosti francuskog i italijanskog slikarstva. Sa druge strane, Georges Rouault je izuzetak francuskom ekspresionizmu jer je njegovo delo mnogo dramatičnije, poput nemačkog ekspresionizma. Njegovo slikarstvo žestoko izražava reakcije na hipokresiju materijalizma svog doba kroz omiljeno korišćenje debelih naslaga crvenog i crnog. Njegove slike Hrista su simboli nehumanosti čoveka prema čoveku, a portreti sudija otkrivaju zločin i korupciju koji dosežu čak i tamo gde se pretpostavlja da treba da vlada pravda. Rouaulovo mišljenje o francuskim liderima toga doba kroz njegovo slikarstvo nije nimalo laskavo. Slično kao Goja u Španiji, inkvizicije, korupcije i izobličenosti u redovima monarhije, Rouault ne ostavlja prostor za kompromis sa tadašnjim francuskim društvom.